дуруд бинандагони арҷманд. барномаи кишвари варзишии ман сайри худро дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ идома медиҳад. имрӯз ҳайати эҷодии барнома ба шаҳри ваҳдат омад ва дар мавриди иншооту дастовардҳои соҳаи варзиши ин ноҳия ҳикоят мекунад. таваҷҷӯҳ мекунем. ваҳдат шаҳри маъмурии тобеи ҷумҳурӣ буда моҳи сентябри соли 1927 таъсис ёфтааст ва таърихи беш аз 1500 сола дорад. шаҳр дар самти шимолу ҷануб бо ноҳияҳои ёвон, норак, айнӣ ва аз қисмати шарқу ғарб бо ноҳияҳои файзобод, нуробод ва рӯдакӣ ҳаммарз мебошад. масоҳати шаҳр 3,7 километри мураббаъро ташкил дода, аҳолиаш зиёда аз 380 000 нафарро дар бар мегирад, ки аз ин миқдор 123 000 нафарашро ҷавонон ташкил медиҳад. шаҳри ваҳдат 15 километр ғарбтар аз шаҳри душанбе ҷойгир аст. табиат ва иқлими ваҳдат барои сайёҳӣ мувофиқ буда, дар қаламраваш мавзеъҳои сайёҳӣ бисёранд. ҳудуди шаҳр асосан дар болооби дарёи Кофарниҳон, ки нишебиҳои ҷанубу қаторкӯҳи Ҳисор ва шимоли қаторкӯҳи Қаротегинро дар бар мегирад, маскан гирифтааст. дар қаламрави шаҳри ваҳдат 5 дарё гузар мекунад, ки калонтарини онҳо Кофарниҳон ва Элок мебошад. дар шаҳри ваҳдат соҳаи варзиш дар ҳоли инкишоф аст. дар ҳудуди шаҳр 2 варзишгоҳ, 1 муассисаи давлатии мактаби варзишӣ, 1 маҷмааи варзишӣ, 164 майдончаи варзишӣ, 47 толори варзишӣ, 2 ҳавзи шиноварӣ ва 4 иншооти махсуси варзишӣ фаъолият доранд. соли 2020 бо сабаби бемории COVID-19 варзишгарони шаҳри ваҳдат дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда натавонистанд, лек дар мусобиқаҳои дохили кишвар фаъолона ширкат варзида ба гирифтани 61 медал даст ёфтанд, ки аз ин шумора 14 нишони тилло, 17 нишони нуқра ва 30 нишони биринҷӣ ба шумор меравад. то ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат 66 иншооти варзишӣ тарҳрезӣ гардидааст, ки аз ин шумора 20 майдончаи варзишӣ ва таъмири толорҳои варзишӣ маҳсуб мешавад. айни ҳол дар шаҳри ваҳдат танҳо як муассисаи давлатии мактаби варзиши кор ва фаъолият номда истодааст, ки дорои мураббиён ва кормандони ботаҷриба мебошанд ва бояд изҳор дошт, ки дар муассиса зиёда аз 600 нафар, айни ҳол зиёда аз 600 нафар ҷавонону наврасон ва кӯдакон ба машқу тамрин аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш машғул ҳастанд ва зиёда аз 20 нафар мураббиёни ботаҷриба ба шогирдон имрӯз аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш дарс мегӯянд. ва боиси тазаккур аст, ки айни ҳол дар муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри ваҳдат намудҳои олимпӣ аз рӯи намуди куштини миллӣ, куштини тарзи озод, куштини дзюдо, куштини самбо, тайквандо, намуди бокс, футбол ва монанди инҳо фаъолият намуда истоданд, ки ҷавонону кӯдакон ва наврасон ба ин намудҳои варзиш майлу рағбати беандоза доранд ва пайваста барои иштирок намудан дар мусобиқаҳо ва чорабиниҳои оммавии варзишие, ки аз ҷониби муассисаи давлатии мактаби варзишӣ доир карда мешаванд, иштироки фаъолона доранд. ва бояд изҳор дошт, ки дар соли 2020 аз ҷониби муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри ваҳдат ҳамагӣ 48 мусобиқаҳои хурд миёни кӯдакону наврасон ва ҷавонони касбу кори гуногун доир гардонида шуд, ки дар баргузории ин мусобиқаҳо зиёда аз 6000 ҷавонон ҷалб гардиданд ва зиёда аз 1000 нафари ин иштирокчиёнро бонувон ташкил медиҳанд. миёни ҷавонон пайваста мусобиқаҳои гуногуни варзиширо доир менамоем. шаҳри ваҳдат дар давоми соҳибистиқлолии мамлакат ба шаҳри иқтисодӣ ва сайёҳӣ табдил ёфта симои хешро тағйир медиҳад. дар ду боғи фарҳангию фароғатӣ ва нишону парчами миллӣ ва мавзеъҳои серодами шаҳри ваҳдат ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе таҳти унвони зебоӣ, тавоноӣ ва доноӣ аз варзиш аст тамринҳои дастаҷамонаи пагоҳирӯзӣ доир мегардад. дар машқҳои пагоҳирӯзӣ теъдоди 100 нафар наврасону ҷавонон ва варзишгарони шаҳр ҷалб гардида машқварзӣ мекунанд.
نوابسته به این نمودی ورزش من با هر پگاهی روزی آمده به مشق پگاهی روزی مشغول هستم و این نمودی ورزش برای سلامتی انسان بسیار فایده دارد و به دیگر ساکنان شهر وحدت میرسونم که به این نمودی ورزش مشغول شده خود را خوبتر حس کنند. مشق‌های مذکور با مقصد تبلیغ و تشویق طرز حیات سالم و عمومی‌گردانی ورزش میان اهالی به راه مانده شده. طبق عقیده کارشناسان ساحه بعد از خواب چند ساعته هر انسان را میباید گردش خون و تپش دل را طریق تمرین‌های پگاه روزی معتدل سازد و با این وسیله در دوام روز خود را سالم و بردم احساس نماید. در پیش خود مقصد گذاشتیم که برای جوانان برای تربیت نمودن نسل نورس مشق‌های پگاه‌روزی در باغ‌های فرهنگی فراغتی گذرانده می‌شود. ما هر هفته اعصاب جوانان خواهشمندان مقصد مشق‌های پگاه‌روزی را برای رشد نمودن ورزش عمومی مساعدت می‌نماییم. چخیلی که جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی در پیام خویش ذکر کرد که بایگری ملت این سلامتی ملت است. شعار ما جوانان این است که بایگری ملت سلامتی ملت است. در رشد و پیشرفت و دستاوردهای ورزشکاران شهر وحدت مؤسسه دولتی مکتب ورزشی شهر سهمی بارز داشته نورسان و جوانان بیش از 9 نمود ورزش را در این مؤسسه می‌آموزند. در تالار نامبرده زیاده از 300 نفر ورزشکاران از روی نمودهای گشتین ملی، طرز آزاد و جدا مشق ورزی کرده در چندین مسابقه ها جایهای افتخاری را کسب کردند. با وجود آنکه که بینای مذکور طول 10 سالها است که به ورزشکاران خدمت می‌کند و به تعمیر احتیاج دارد، لیگ ورزشکاران کسبی شهر وحدت محض در همین تالار زیر راهنمایی مربیان شایسته به پایه رسیدند. شاگردان ما طول چند سال شد که مشق تمرین می‌نمایند. چندین مسابقه‌های جمهوری، چندین مسابقه‌های کشاد منطقوی شهر نوای توبه مرکز برآمد می‌کنند، جای‌های نمایان را اشغال می‌کنند. در این مسابقه‌های با می‌خواهیم در آینده مسابقه‌های بین‌المللی، مسابقه‌های گران پری، گران سلام همین چیزا را می‌خواهیم در آینده تیار کنیم بچه‌ها اشتراک کنند. ما می‌خواهیم در آینده همین گوشتین ملی را برای مانند بیشتر همه جلب برای گوشتین ملی شده است. در آینده ما می‌خواهیم همین ورزشکارای ما گوشتین ملی را برآمد کنند، سزاوار جای‌های نمایان رو گیرند. طول 3 سال می شود که در گشتینگ جودو مشق و تمرین میکنم و من این گشتینگ جودو در زندگی من خیلی نقش مهم رو اجرا میکنند و من با شوق و هوس خودم به این گشتینگ آمدم و همسالان خودم رو به این مشق دعوت میکنم و میخواهم که در گشتینگ های کلان مثل ریسپوبلیکا و المپیاد جای های افتخاری رو گیرم و پرچم تاجیکستان را بلند نمایم. امروز در کشور گشتین جودو یکی از معمولترین نمود ورزش محسوب شده از گشتین ملی تاجیکی منشأ میگیرد و جودوکاران این تالار مربی شایسته جمهوری تاجیکستان خال محمد طالبوف که تجربه غنی در این ساحه دارد اصولهای گوناگونی جودو را تلقین میکند. مستقیم اماموف دوام 1.5 سال می شود که در این درگاه مشق ورزی می کند. وقتی که اولین مراتبه پدرش او را به تالار آورد او از نازکی های گشتین جودو آگاه نبود. در این مدت تمرین ها او علاقه از پهلوهای مختلف این ورزش المپی آگاهی پیدا نموده پیوسته پی آموزش و تمرین های همیشگی مشغول است تا که آرزوهایش جامعه عمل پوشند. جودو در حیات من بسیار نقش مهمی بازد چون که من در این پیروها را انتخاب کردم. باید که من بسیار مشق و تمرین خوب کنم و آینده این کارم این آرزوهایم را عملی گردانم. من در چندین چهاربینی‌های شهری و نوروزی ها مسابقه ها گذراندم و جایهای نمایان را گرفتم. من در مسابقه های ریسپوبلیکوی این سال یک بار اشتراک کردم و جا نگرفتم. من از این رو افتاده نیستم. به من معقول هستند سامان محمدبکوف و تیمور رحیموف و دیگر پرچم برداران وطن. من همه خواهم مثل همانها پرچم برداران وطن شوم. آینده نیت دارم که در گران پری ها اشتراک کرده پرچم تاجیکستان را بلند بردارم.
боиси хушнудист ки имрӯз насли наврас бо истифода аз фазои сулҳу субот дар мамлакат ба варзиш машғуланд. муҳаммадалӣ аз хурдтарин варзишгари толори номбурда мебошад. натиҷаи тамринҳои пайвастааш аст ки ин ғунчаи боғи умеди варзиши ҷудои кишвар аллакай то ин муддат дар чандин мусобиқаҳои шаҳрӣ ширкат варзида ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. маврид ба ёдоварест ки талошу такопуҳҳои ҳамвораи ӯ ба тадриҷ амалӣ гардида истодааст ки мисоли онро метавон дар мусобиқаи ҷумҳуриявии ҷоми имрон дар шаҳри душанбе ёдовар шуд. ӯ дар ин сабқат дар вазни 26 килограмм ширкат намуда бо истифода аз малакаву маҳорати андӯхтааш ба гирифтани нишони биринҷии мусобиқа шарафёб гардид. падарам маро ба гӯштинги ҷудо толоби варзишӣ овард. ман мехоҳам ба мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок намоям. ман гӯштинги ҷудоро дӯст медорам. дар оянда мехоҳам мисли Расул Боқиев шавам, парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ мамлакат миёни дигар намудҳои варзиш аз рӯи намуди гӯштини тарзи озод варзишгарони шаҳри ваҳдат ба як қатор дастовардҳо шарафёб гардиданд. шуруъ аз соли 2003 то имрӯз гӯштини тарзи озод дар кишвар хело рушд карда имрӯз ҳаводорони ин намуди варзиш дар ҳоли афзоиш қарор доранд. дар канори рости толори муассисаи давлатии мактаби варзишӣ зери роҳбарии мураббии ин намуди варзиш Идрис Исматуллоев варзишгарон аз намуди гӯштини тарзи озод машқ мекунанд. шумораи варзишгарон 40 нафарро ташкил дода онҳо дар ду баст 5 маротиба дар як ҳафта ба тамринҳо фаро гирифта мешаванд. дар басти аввал наврасону ҷавонон ва дар басти дуюм дастаи яккачини ин намуди варзиш машқварзӣ мекунанд. муҳаммад Саид аз овони хурдсолӣ меҳри ин намуди варзишро дар қалби кӯчакаш мепарварид ва ҳама майлу хоҳиши ӯро волидон дида ӯро ба толор оварданд. ҳамин аст ки давоми 5 сол мешавад ӯ дар ин намуди варзиш машқварзӣ мекунад. дар мусобиқаҳои республикаи ҷумҳуриявӣ ҷойҳои намоён гирифтаам ва аз пеш боз мусобиқаҳои ҷавонон кӯшиш мекунам ки дар ин мусобиқа ҳам ҷойи намоёнро бигирам. ман мехоҳам ки дар оянда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ки берун аз Тоҷикистон баргузор мегардад иштирок намоям. мехоҳам ки мисли Абдурашид Садуллоев ки чемпион ҷаҳон шудааст, ман мехоҳам ки дар оянда чемпион ҷаҳон шавам, Тоҷикистони худамро муаррифӣ намоям. дар баробари дигар муқаддасоти нуфузовари миллӣ варзиш ягона воситаест ки бо қувваи бозу ва эҳсоси табиии инсонӣ давлат ва миллатро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ менамояд. намуди гӯштини миллӣ ки ба қатори варзишҳои суннатӣ дохил мешавад, варзишгарони шаҳри ваҳдат ҳамчун меросдорони асил ин нави варзишро пос медоранд. ҳар чанд ҳафта мураббӣ варзишгаронро дар фазои кушод тамрин медиҳад. имрӯз ҷараёни сабти барномаи мо ба ин рӯз мувофиқ омад ки варзишгарон бо мураббӣ дар варзишгоҳ саргармӣ машқу тамрин буданд. дар ин намуди варзиш шумораи зиёди варзишгарон тамрин мекунанд ва ба онҳо мураббии варзидаи кишвар Суҳроб Шоқулов ки дар ин самт чандин варзишгарони касбиро ба воя расонидааст, усулҳои гуногуни гӯштини миллиро талқин мекунад. Юсуф Мисоқов нисбат ба дигар ҳамдастаҳояш дар гӯштингирӣ ва истифодаи дурусти усулҳо зираку тавоно аст. Мавсуф дар чандин мусобиқаҳо шаҳри ваҳдатро муаррифӣ карда, боз ҳам бештар тамрин дорад то дар мусобиқаҳои фароқоравӣ ширкат варзад. طول 6 سال است که در نمود گوشتینگیری مشق تمرین میکنم. من از کودکی شوق و رغبت زیاد داشتم به این نمود گوشتین. من در مسابقه های جمهوریوی این اشتراک نموده جایهای نمونوی را اشغال کردم. من مثل اکم میساقف ادهم که در مسابقه های آسیایی و جهانی جایهای نمونوی را اشغال کرده است، میخواهم مثل همون ورزشگر شوم. من بعد از اینجا با همراهی اکم میساقف ادهم در خانه رفتم مشق و تمرین های زیاد میکنیم. من مقصد دارم که مشق های خود را تمرین های خود را زیاد نموده و در آینده پرچم خود را بلند بردارم. имрӯзҳо ҷалби мардум ба толорҳои обу тоби бадан назаррас аст. дар шаҳри ваҳдат чунин толори махсуси варзишӣ давоми 1 сол аст ки фаъолият мекунад. дар ин толор ҳам барои бонувон ва ҳам барои мардон шароитҳои хуби варзишӣ ки ба меъёрҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯянд камин мебошад.
ҳамарӯза сокинони шаҳри ваҳдат ва дигар дӯстдорони намудҳои варзиши вазнбардорӣ ва обу тоби бадан ба инҷо омада ба тамринҳои гуногун андармон мешаванд. Ифтитоҳи чунин толорҳои варзишӣ боз ҳам имкон медиҳад сафи дӯстдорони намудҳои гуногуни варзиш дар шаҳри ваҳдат бештар гардида миёни онҳо чеҳраҳои нави варзишӣ кашф шаванд. дар рӯ ба рӯи муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри ваҳдат толори варзишии теквандо ВТФ фаъолият дорад ки 150 нафар варзишгарон дар 3 баст ба тамринҳо фаро гирифта мешаванд. Ба ин варзишгарон мураббии ин риштаи варзиши олимпӣ Абдуманнон Муҳаммадисоев тамрин медиҳад. То имрӯз ин варзишгарон дар мусобиқаҳои шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат варзида зинаҳои ифтихориро касб карданд. наврасону ҷавонони шаҳр ба ин намуди варзиш шавқу ҳаваси зиёд дошта дар як ҳафта 5 рӯз ба тамринҳо ҷалб карда мешаванд. лоиқҷони шӯҳрат вақте аввалин маротиба ба остонаи ин толор гом ниҳод 9 сол дошт. ӯ дар хурдии намуди варзиши теквандо ВТФ-ро дӯст медошт ва дар давоми 6 соли тамринҳои пайваста ба дастовардҳои назарраси варзишӣ мушарраф гардид. ман дар мусобиқаҳои кушоди ҷумҳурии тоҷикистон баромад карда ҷои аввалро ишғол намудам. баъд мусобиқаҳои байналмилалие ки дар 2018 дар шаҳри душанбе баргузор шуд, дар он ҷо ман ҷои сеюмро ишғол намудам ва дар он ҷо давлатҳои Ӯзбекистон, Қазоқистон, Афғонистон ино буданд, дар ҳамон ҷо ҷои сеюмро ишғол намудам. ман дар оянда нақша дорам ки дар мусобиқаҳои олимпиада рафта ҷои аввалро гирифта парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. меҳринисои Неъматулло аз духтарони номдори толор буда давоми 4 сол мешавад ки нозукиҳои ин риштаи варзишро аз мураббияш Абдуманнон Муҳаммадисоев меомӯзад. меҳринисо орзуи дар олимпиада иштирок карданро дар дил мепарварад ва бо чунин шиор ба майдони сабқат мебарояд. ман духтари тоҷикам, ман қавиям, ман метавонам, ман ифтихор мекунам. ҳамаи духтарони Тоҷикистон ҳам ба варзиш машғул шаванд, дар оянда парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардоранд. ман дар ин муддати 4 сол дар бисёр мусобиқаҳо иштирок намуда соҳиби ҷойҳои сазовор гаштам. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба теквандо иштирок намуда соҳиби ҷои сеюм гаштам. ман ба хоҳиши худам ба намуди варзиш теквандо ВТФ омадам. дар шаҳри ваҳдат давоми 1 моҳ мешавад ки ҷавононро ба намудҳои гуногуни варзиши сабук ҷалб мекунанд. дар ин муддати кӯтоҳ аллакай 15 нафар алоқамандони варзиши сабук ба тамринҳо зери роҳбарии мураббӣ Абдураҳмон Ҳоҷиев шурӯъ карданд. дар ҳафти сабти барномаи мо онҳо дар варзишгоҳ ба намудҳои найзапартоӣ, давидан, гулӯлапартоӣ, гурзпартоӣ саргарм буданд. боиси зикр аст ки ин варзишгарон то ҳол дар ягон мусобиқаҳо ширкат наварзиданд ва дар пеш онҳоро мусобиқаҳои гуногун дар назар аст. аз мушоҳидаҳо аён гардид ки бештари онҳо ба нави гурзпартоӣ таваҷҷӯҳ доранд. гурзпартоӣ яке аз намудҳои варзиши сабук буда барои ҳар варзишгар зарур аст то барои ба масофаи дур партофтани гурз зиёд тамрин кунад ва дасту бозуони пурқувват дошта бошад. боиси ифтихор аст ки дар кишварамон дар намуди гурзпартоӣ варзишгарони касбӣ монанди Андрей Абдувалиев ва Дилшод Назаров дар мусобиқаҳои фароқоравӣ борҳо парчами мамлакатро баланд бардоштанд. муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри ваҳдат ба ин намуди варзиш таваҷҷӯҳи бештар равона кардааст то миёни онҳо чеҳраҳои нави варзиширо дар оянда кашф созад. баъди хатми донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ дар пеши худ мақсад гузоштам ки барои рушди варзиши сабук дар шаҳри ваҳдат мусоидат намоям. ба ҳамин хотир варзиши сабук ин аз 48 намуд иборат мебошад. 24 намудаш барои занҳо ва 24 намудаш барои мардҳо. ин барномаи олимпӣ мебошад. аз ҳамин сабаб дар барномаҳои таълимӣ мавҷуд аст. мо ба ҳамин хотир мо инро зинда менамоем. мегузарем ба дигар иншооти варзишии шаҳри ваҳдат ки дар он ҷо варзишгарон аз намуди варзиши кикбоксинг ва комашварзӣ мекунанд. дар шаҳри ваҳдат алоқамандони ин намуди варзиш зиёд буда боз толорҳои дигар низ фаъолият доранд. барои тамринҳои духтарон ба ин намуди варзиш басти алоҳида ҷудо гардидааст ки онҳо дар толори маркази эҷодии кӯдакону наврасони шаҳр машқварзӣ мекунанд. варзишгарони толори мазкурро мураббии ин намуди варзиш Насим Одиназода ба мусобиқаҳо омода мекунад. 5 сол мешавад ки мураббӣ оид ба кикбоксинг ва
фаъолият доранд. дар ин тӯли 5 сол варзишгарони мо дар чандин мусобиқаҳои шаҳрӣ, ноҳияӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гарданд ва дар шаҳри ваҳдат толорҳои варзиши оид ба кикбоксинги ВАКО ташкил карда шуд. тақрибан таи 150-200 нафар кӯдакон ва наврасон дар ин намуди варзиш тамрин ва машғуланд ва мо дар оянда мехоҳем ки варзишгарони хуб тайёр намуда дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ байналмилалӣ берун аз давлат парчами Тоҷикистонро баланд бардоранд. азизбек аз номдорони толори мазкур аст, зеро ӯ ғайр аз иштирок дар мусобиқаҳои шаҳриву ҷумҳуриявӣ боз дар мусобиқаҳои хориҷӣ низ иштирок кардааст. мавсуф дар шаҳри Тошкенти ҷумҳурии Ӯзбекистон аз намуди кикбоксинг ширкат карда ба гирифтани нишони биринҷии мусобиқа шарафёб гардидааст. در نمود کیکباکسینگ طولوی 5 سال مشق میکنم. در کیکباکسینگ دست و پوچه استفاده برده میشود. من برای همین در نمود کیکباکسینگ مشق میکنم. من در مسابقه های جمهوری بین‌المللی شهری و ناحیه‌ای اشتراک کرده در آن مسابقه جایهای خوب را سزاوار شدم. من میخواهم در آینده در مسابقه های جمهوری جایهای اول را اشغال نمایم. табиати деҳаи бонғураи ҷамоати чӯянгарон барои машғул шудан ба варзиш бисёр мувофиқ аст. ин деҳаи дурдаст ки аз маркази шаҳри ваҳдат дар масофаи 20 километр ҷойгир аст, аҳолиаш ба самти варзиш мароғ зоҳир мекунанд. бо ибтикори соҳибкори маҳаллӣ Ширинбек Хушвақтов дар ин деҳа майдончаи муосири варзишӣ бо арзиши 700 000 сомонӣ сохта мавриди истифода дода шуд. баъди ба истифода додани майдончаи мазкур, ҷавонони деҳаҳои Амоншахӣ, Шоразм ва Чорбоғ ҳамароза омада дар ин майдонча ба бозии футбол машғул мешаванд. боиси зикр аст ки майдончаи мазкурро соҳибкори маҳаллӣ ба муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Ваҳдат инъом кардааст. фарзандони ҳамин деҳаҳо ройгон дар инҷо таҳрим мекунанд, зиёда аз 200 нафар мебошанд ва мо боз ҳам сафи ин ҷавононро зиёд карданӣ ҳастем ки мисол наврасон ба дигар корҳо даст назананд бар инҷо омада таҳрим гиранд. дар оянда боз нақша дорем ки боз як майдончаи дигар ба истифода дием. ҳоло бошад ана ду майдончаро ба истифода додагем. дар инҷо боз як варзишгоҳи волейбол тӯпи дастӣ ҳам сохта ба итмом расондагӣ ҳастем ва боз мехоҳем ки бо як таи дигар бо сохта бидием. дар ҷараёни сабти барномаи мо дар майдончаи тозабунёд аввалин мусобиқи футбол миёни наврасону ҷавонони 13 ва 15 сола ҷараён дошт ва дар майдон дастаҳои муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Ваҳдат ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ҷамоати деҳоти чӯянгарон рақобат доштанд ва натиҷаи бозӣ ба нафъи мизбонон бо натиҷаи 2-0 идома дошт. дар мусобиқаи мазкур 16 даста бо иштироки 240 нафар наврасону ҷавонон аз деҳаҳои мухталиф ширкат варзиданд. ин гуна мусобиқаҳо дар оянда заминаи хуби ба воя расидани насли наврас ва варзиши рақами 1 мегардад. имрӯз мо шоҳиди финали 2008 будем ки дастаи ваҳдат мактаби варзишӣ сазовори ҷои якум шуд ва дастаи ҷавонӣ ки аз деҳоти ҷамоати чӯянгарон мебошад сазовори ҷои дуюм шуданд. ҳозир бошад байни дастаҳои мактаби варзишӣ ва мактаби рақами 10 миёна бозии финалӣ рафта истодааст байни синни соли 2009-2010. шудашавии майдончаи мазкур барои пешравии футбол хело ёрдами калон мерасонад, чунки наврасон дар ин майдончаи сунъӣ машқ мекунанд. аз деҳаи мазкур мо соли гузашта як нафар чемпиони Тоҷикистон дар байни 14 солаҳо дорем ки дар состави мактаби маҳорати олии РШВС бозӣ карда чемпиони Тоҷикистон гашт. умедворем ки аз байни онҳо дар оянда футболбозони касбӣ ҳамчун Шарафҷон Солиев, Маҳмадраби Раҳмонов ҳамчун футболбозони касбии хуб мешаванд.
در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 شهرک نوروزی جماعت نعمان رازق شهر وحدت تالاری تازه بنیادی گشتین جودو عمل میکند که در آن تعداد زیادی نورسان و جوانان به تمرین ها فرا گرفته شدند. تالاری مذکور با شرایط زمانی معاصر بنیاد گردیده است. سال 2020 با ابتکار فدراسیون جودوی تاجیکستان به جودوکاران این تالار لوازمات ورزشی انعام کرده شد و در تأسیس یابی این تالار سهم گذار گردید. جودوکاران تالار مذکور از این اقدام نیک فدراسیون جودو قناعتمند بوده تا این زمان علاقه در مسابقه های گوناگون ورزشی اشتراک فعال کرده از خویش درک دادند. با دستگیری فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت در مکتب رقم 8 خیلی که از روی برنامه بود جودو به نزد شما میآید. یک تالار ورزشی زمانوی ساخته به استفاده داده شد و از طرف فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان یک تتم گشتینگیری 10 به 10 به اینجا تحفه کرده شد. همه روزه 100 نفر ورزشکاران در این تالار با رهبری مربیان کاردان و تجربه غنی داشته اصولهای گوناگون گشتین جودو را از خود میکنند. جودو نمودی ورزش می باشد که نورسان و جوانان را در روحیه اخلاق حمیده انسانی و راه و روش زندگی تربیت میکند. من تا یک سال میشود در این تالار مشق کنم. میخوام چمپیون جهان جمهوری تاجیکستان شوم. من امروز شده هستم که در این تالار مربی من آدینایف پیرمحمد میباشد. ورزشگاه مرکزی شهر وحدت کلانترین ورزشگاه در کشور شناخته می شود که گنجایش 25,000 نفر مخلص را دارد. ساکنان شهر وحدت با داشتن چنین ورزشگاه افتخار می کنند. در ورزشگاه نامبرده دسته فوتبال وحدت مشق و تمرین کرده بازی‌های خانگیش را برپا می کند. همچنین دیگر چاره‌بینی‌های جمهوریوی و شهر وحدت محض در همین ورزشگاه گذرانده می شود. دسته وحدت شهر وحدت موسم جاری در لیگ یکم فوتبال کشور شهر وحدت را نمایندگی می کند. طور به بیننده شبکه ورزش عیان گردید در حدود شهر وحدت بیشتر نمودهای ورزش فوتبال و گشتین جودو در حال انکشاف بوده. کمبودی ها هم از نظر ما بیرون نماند، مخصوصا نبودن تالارهای ورزشی تنیس، والیبال و بسکتبال در حدود شهر نگران کننده به نظر می رسد. با امیدی باز هم رشد کردن ورزش در کشورمون برنامه نوبتی را به انجام می رسانیم. خیر.